reka dusome rero Zaburi y'128. Usome iyo mirongo abaze mwumve amakuru ari muri iyo Zaburi, niyo turi buganireho iminota mike cyane. Inusha ntigoyega barayihinahinye bayigira ngufi. Hahirwa umuntu wese wubaha Uwiteka, yamara akagendera mu nzira z'Uwiteka. Umuntu wubaha Uwiteka azatungwa n'imirimo y'amaboko yiwe. Bene uwo muntu wubaha Uwiteka, icyambere azozagira ibyishimo, icyakabiri azogira amahirwe, azogira umugisha. Komeza. Umugore wawe, umugore w'uwo muntu wubaha Uwiteka, azaba nk'umuzabibu wera cyane. Nimwumve umugore w'umuntu wubaha Uwiteka. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Mu kirambi cyawe. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo. Ariko muri iki Kinyarwanda cy'ubu haravuga ngo bazomera nk'ingemwe, bazoba bameze nk'uku pepiniere, bazaba ari benshi bameze nk'uku bagacuciko nk'abari. Hari umwe nabonye ufite utwana dutatu twasinziriye hano, ariko mureke mbagira inama, muzogura uturago, niko twebwe ba mama bageza batugira. Dufite ikanisa rinini, muze musasa hariye, kuko umuntu umwe abana be babiri basinziriye hano tiyo bakikira wenyine. Ayo niyo mahirwe y'umuntu w'Imana. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagose ameza yawe. Bacucise, bazungurutse ameza, bahebaburiza bose ku isahani. Ho n'umugisha ukomeye cyane. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Niko umuntu Uwiteka azogira umugisha, azozahirwa. Uwiteka azaguha umugisha uva i Siyoni. Uva kuri Siyoni niho umugisha wageze uturuka, umugisha w'Abisiraheli. Ibintu byose ni ku musozi wa Siyoni. Nawe uzabona ibyiza biza kuri Yerusalemu. Uzobona ibyiza bizoza kuri Yerusalemu iminsi yose ukiriho. Ni koko uzabona abuzukuru bawe, amahoro abe mu Bisiraheli. Amen. Ikintu gikomeye cyane tuzogarukira ku bana, ariko ubwo buhanuzi yaba hari nk'umuntu wawe ubwakira ngo abwivururireho, uzobona abuzukuru bawe. Ngiki kintu ntari naratekereje kiri umusore, kubera ko mu busore bwanje sinari mu buzima busanzwe. Nta munsi n'umwe nigeze ntekereza ko nzogira abuzukuru, ko nzobabona. Nageze ntekereza ko bazobaho gusa, ariko njewe ntobabona. Ariko Imana y'Isiraheli siko yageze itekereza, yari yaratekereje kutuhe dusoma. Bwana Yesu asifiwe. Uyu mugoroba rero turaganira muri uyu mwanya mutoya kubaha Imana. Mu zindi ndimi, Igifaransa n'Icyongereza byo bivuga gutinya Imana, la crainte de l'Éternel. Gutinya Imana, kubaha Uwiteka, kubaha Imana. Petero yarabivuze mu gice cya mbere umurongo wa 7, aravuga ngo ndi umushitsi mw'isi. Aravuga ngo kubera ko turi abasuhuke muri iyi minsi, ngo tuyimare mu iyo minsi yose, ngo dutinye Imana, twubaha Imana. Iminsi yose dufite mu isi, iyo minsi yo gutinya Imana. Ndababwira icyo bizadufasha. Abapagani batinya Imana kubera ko bazarimbuka, nibwo bwoba bagira bw'Imana. Ariko twebwe dutinya Imana nka data, nk'umubyeyi. Kakurya uzutinya ko nukora ikosa so yoguhana, kuko ijambo ry'Imana riza rivuga ngo abakunda ngo azabahana, ndetse ngo akabakubita iminyafu cyangwa ibibando. Mureke dutinya Imana nka data, ntidutinya Imana nk'abapagani. Turatinya Imana tuyubaha nk'abantu ishobora gucaha ndetse ikanabahana, ariko igihano cyo kwihanganirwa kubera ko Imana ni data. Haleluya. Ibi bizadufasha iki? Bizadufasha kureka gukora ibibi. Igihe cyose
cyose uzaza utekereza gukora ikibi, hanyuma ukumva gutinya Imana muri wewe, uzirinda kugikora. Timuza mubona abantu b'abaforodere, nkunze kubivuga, abantu banywa inzoga bihishe n'amatabi. Nkunze kubivuga ko aricyo kintu nanga cyane mu isi, kiri mu bintu nanga cyane. Nza nkunda umuntu wanamuje, kujya aba ari umuntu usobanutse. Muzi icyo baza batinye? Kuriya ntibatinya Imana, batinya abantu. Ariko mureke uyu mwaka mutinya Imana. Uzi utinya gukora ikintu utabitewe nuko hari abantu bakubona, ariko utekereze ko naho wicaye, naho ugiye gukorera icyo kintu, amaso y'Imana hareba. Amen. Uzi utekereza ko iryo shupu ugiye kunywa nta mwarimu uhari, nta mudiyakoni, ariko uvuge ngo Imana aha naho irahareba. Ni wicara muri bisi umenye ko aho hantu Imana ihari. Yosefu, umugaragu w'Imana, Bibiliya ntahize ivuga Yosefu yasenze. Muzosoma Itangiriro muri mare, nta hantu muzasanga bavuga ngo Yosefu yageze asenga. Yosefu gusa yari atinya Imana, gusa yageze atinya Imana. Yabwiye muka Potifari ngo ibi bintu wawe umbwira sinobikora kubera gutinya Imana y'Isiraheli, Imana y'Abaheburayo. Ubwoba nyigirira, ukuntu nyitinya, sinshobora kwemera gukora ikosa nubwo nta muntu w'iwacu n'umwe uhaye imbona. Amen. Mwibuke ko aho yari ari nta muntu w'iwabo wari uhari. Yaravuze ngo nubwo ndi inyuma y'ahantu abantu bose b'iwacu batareba, ariko aravuga ngo Imana y'Abaheburayo irandeba. Yirinda gukora ibyaha kubera gutinya Imana. Urubyiruko, cyane ko ari mwe mukiri ku isoko y'ibyisi byinshi, nimutinya Imana izabarinda gukora ibintu byinshi mwogakoze muri uyu mwaka. Ureke uyu mwaka uwo gutinya Imana. Nimba wagaze uyitinya rimwe, usubire uyitinye gatatu. Aho tutahe tukubona, aho tutari, uzugenda n'ubwoba bw'Imana. Uzutinya kuvuga ibintu kubera Imana, uzutinya gukora ibintu kubera Imana. Umugabo bita Moridekayi yanze gupfukamira Hamani, aramubwira ngo twebwe Abaheburayo, habe nubwo turi mu gihugu cy'abandi, habe nubwo turi abanyagano, ariko ntitwopfukamira umuntu, kubera ko uwo tuzadupfukamira kandi twubaha, uwo dutinya n'umwe gusa, ni Imana y'Isiraheli. Iyo niyo tuzatwikubitira hasi tukubarara, tukayiramya, tukayisingiza. Ariko abandi banyacubahiro bose ni ubusa imbere y'Imana. Mureke uyu mwaka usubire umwaka wo gutinya Imana. Dutinye Imana kurusha ibindi bintu byose, izaturinda kugwa mu mitego y'urupfu, izaturinda kwisanga mu bibazo bikomeye. Buriya Yobu, ba Daniyeli, ba Nowa bashobojwe gukora imirimo ikomeye no gutinya Imana no kubaha Imana. Uyu mwaka utubera umwaka wo gusubira gutinya Imana. Tugendane n'Imana dutinya, tumara iminsi yacu y'ubusuhuke dutinya Imana. Iyi minsi mikeya cyangwa miremire uko ingana dufite hano ku isi, iyi minsi yo gutinya Imana. Dutinya Imana. Dutinya Imana. Twirinde gukora amakosa hano hanze kubera gutinya Imana. Uzoja gukora ikintu, ubanza utekereze ngo si Imana hano hantu ho ntihari. Hari umuntu uza wirenza impinga, ni ukuri akakora ibitangaza. Hari abantu mwahurira muri bisi bahanuka yobego ko ari bo, habe n'ibyo bahe bavuga ukazumva ntibazabivuga bari hano. Noneho mu yandi magambo nitwe batinya. Nimushake mutureke kudutinya, ariko mutinya Imana y'Isiraheli ireba abantu bose. Ni mu Migani haravuga ngo amaso y'Uwiteka areba hose. Muri Zaburi haravuga ngo nahungira amaso y'Uwiteka he, ngo nozamuka nkaja mu nyenyeri, aho naho ijisho ry'Uwiteka ryo nsangayo. Nomanuka ngo ngasasa uburiri bwanje ikuzimu, iriya munsi y'inyanja, aho naho ijisho ry'Imana ngo rirahagera. Niko Imana yabwiye Edomu.
muhanuzi Obadiya yabwiye Edomu ngo Edomu habe niyo ngo uzamuka icyari cyawe ngo ukagishyira mu nyenyeri ngo aho naho no hagusanga akakumanurayo. Imana irareba ahantu hose, Imana iratuzi, Imana iratwitegereza. Mureke dufate umwanya wo gutinya Imana muri uyu mwaka. Urigira isengesho ubwira Imana ngo mpe kugutinya no kukubaha, ariko ntituyitinye nk'ingome. Imana si ingome. Imana yo mu isezerano risha ikorana natwe binyuze muri Kristo umutambyi mukuru uri imbere y'Imana ukora imirimo ibiri yo kudusabira no kutuvugira. Amen. Kuko mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira mu mukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Dutinye Imana mu rwego rwo kuyubaha, tuyitinye mu rwego rwo kumva ko Imana ari umuntu mubi yo kugirira nabi. Imana ntiyenda kutugirira nabi, Imana yifuza kutugirira neza. Umugambi wayo ni ukutugirira neza gusa, ariko tugendane gutinya, tugendane guca bugufi. Niba dutinya abantu tukanabubaha, yewe tukaruhandi tuvuge n'amazina yabo, wenda ubu nyine ntibikigize, ariko nk'aba bakecuru bari hano basebukwe bapfuye mbere ya Murere n'ubu ntibarabavuga. Bamwe bapfuye kera iriya n'ubu ntibaza bavuga amazina yabo bapfuye, baza batinya kuyavuga. Akazaya mahinda umushitsi ari hano ngo yovuga iryo zina sizi kukuntu yoba. Mureke dutinye Imana mu rwego rwo kuyubaha no kuyikira bugufi no kugendana nayo twicisha bugufi. Imana y'Isiraheli izotugirira neza. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza.